Kua tū Anders Breivik ki mua I te aroaro o te kōti I raro I ngā whakapahū, pupuhi tāngata hoki. He ai ki ngā kōrero e whitu tekau mā ono ngā pārūrenga I mate I aia. Hioi nā tēnei parekura tino kino kua kotahi te iwi o Norway ki te poroporo aki me te tangi mō teatea ki te tokomaha I ko hurutia. Me te aha, tūmeke tonu ana te wairua o tētahi Māori e noho ana ki Norway, ara o Sharif Mason, I te kaha pā tatarawa o te parekura nei ki aia. E hi koe ana te iwi kāinga o Norway I runga I te whakaaro kotahi. He āhuatanga kua titia ki te ngākau o Sharif Mason. I'm in shock like everybody else, you know, and this place was one of the safest places to live in the world. E rua me te hawhi tau tēnei uri o Tainui me Ngāti Porou e noho ana ki konei. Te kaumeneti marunga motoka te tawhiti mai te puku o te whaitua nui o Oslo ki tōna kāinga. Ko ia tētahi I rongo I te pahu nui. I'm sitting there and I'm just lie down on the couch, you know, and next minute we heard this almighty boom, and it was like, I thought it was thunder at first and I couldn't understand what it was. Kua putanga whakamārama I nainei mo Anders Breivik e whakapaetia ana nāna te mahi puhi me te mahi pahu. It appears that a few warning signs had been out there, but no one spotted them. Ko te mea ohorerera wātu, he kiri tata Anders Breivik kia Sharif. The guy lives about 4 minutes walk from my house, so the guy actually just lived down the road from me. And that sent chills up my spine, you know, just to think, you know, I'm living right next door to this idiot, this maniac. Aha kua te kōrero tuatahi e iwa te kaumā toru I mate, kua heke iho tērā I nainei ki te whitu te kaumā ono. I te wā kāinga nei, I whai wāhi e tahi ki te whakamahara, poroporo aki hoki te hunga kua mene atu ki te pō. Rātau hoki ngā whānau kua mahue mai, e tangi mō teatea tonu nei. Pērā I te nuinga o ngā iwi kāinga o Norway, kei te kimi tonu tēnei uri Māori I te pūtake, I pā atu ai tēnei āhuatanga kia rātau. End of the day, he ended up killing his own people, you know, and he sort of contradicted himself, I think. I don't know what drove him to do this. Obviously, he's got some type of racial issue. Tērā te kōrero, I roto I te pauri ka whakakotahi te iwi I a rātau anō. Irina Smith, Te Karere.